Chui nakathum tang my scientific advisory committee meeting KVK Utlau tong conference hall co chairman Thaunauzam Chawbari lanpat launa tanpat kanthe KVK Utlau ri lenglau mai kamung khautai Central Agriculture University Infal tong professor KH Ravindro KVK Utlau tong head scientist KH Brazamani akhani bye my subject matter tong specialist azu ri kamung gwang gazau lokane Kamung khau tai KVK tong subject khau project kagwai khau wang tang mu mai kagwai tai 2025 khau intui na tat kai da khang min na kaphet kane inbu na kamung khau tai Central Agriculture University tong specialist azu rini gwang na kadam la cham kane inbu na lautan minun ri sin su ba mai urea bag phan khang kaman huang mai nano urea sin su khang scientist nun ri recommend su lau kane AMBBA Bangkok Standard College kau takaikan mai Inter College 2024 kau Gold Medal akani Mr Manipur 2024 kau Silver Medal lakan mai Kumbi IB Road koba mai nahakpam ibungo akani mema kana inpau intaw moirang kau BA third semester kuba mai nahakpam pritam ta riulo mai kamung Khongbu Manga Fitness Center Kumbi re leklauna Kumbi lai Sandong khau dula nai tat kai kan thai kamung khau tai Kumbi Assembly Constituency MLA S Prem Chandra Kumbi Municipal Council Tuang Caretaker Chairperson W Priyo Ranjan Deputy Inspector of School Moirang M Megachandra Sanatombi English School Kumbi Tuang Founder and Santa Kumar Professional Social Worker KH Lila Chandra, Kumbi Santong Upper Primary School Tuang Headmaster National Teacher Awardee KH Indira Kumar Ri Kamung Khau Sakwang Sumai Gin Sunak Wangazao Lokane. Kamung Khau Tai Nahakpam Pritam Ta Munri Wailauna Sakwang Sulauna Kaipat Tilaugane S Prem Chandra MLA Ri Pritam Akani Khongbu Manga Fitness Center kanai khang sian suna kaipat tilaw kanai MLA S Premchandra ri sakan mekyu tho tali puluk mi ri chabuan nun khang lat mi cheng khau tat ni mai khori kan ngam puni to na sakane inbu na yausang sport kagan hai duai pu khau sportman phupat lana thek mangna tat kai thai Manipur khau tali puluk mai khau kandi mi ri thai law nuk mi duan khau tan kai ngam puni to na ni sakanai Luai ki baga leadership jiti ko phang do masi yami aduna koi hawdo ma ga loishalam dam sina maram moirga asi ga ki pono pom nam dam kumbi ki enda dana tan Manipur ki tongan ba koi lai minari do mayam da awa ba amadi nungai ta ba mayam ma thenari basi ai wakal da thabak se hawdo ma ga loisham da bagi ni yaksima ai thamjaninge Thobal District Bangkhawnai mai salung pham nam khau maira paibi khau satau mangna group akhat na risini sen ka khanu magai tuna salung pham apunba maira paibi ri sa indaw pat kan the asai kalan salung pham maira office khau jamla minun le kariu kan me khau salung pham apunba maira paibi tong president thingbaizam ngan bi ton leima ri sa kan me kyu tho Manipur khau intaw taw patba mai reng ri kalam suna salungpam nam khau sian demand hai mera paibi khau satau makna donation kazat azu hai tat kainu magai tun asa kane inbu na athon December tamru na khat khari thauna January akhat phau lung khau salungpam nam khau tuzang ba mai picnic haikup hai sunu magai tun asa kane mitwang ladin kagwai hai thaukup merui toliam mai tanpa tongnai thai si swai mai pat pu khau kamai ri sigai kagwai karit lani the day tun asa kane Manipur Sahitya Samiti Thobal ri Lenklauna Yengkhom Indira ri hi mai biglang laktegi liklu karadang tuna sa mai ningtaw mai pari hi law mai akhat phuang law kan the Thobal wangmata ba sorok kabang khonai mai sai mandir kho tatkai kan mai direct phuang mai kamung khotai Manipuri Language Advisory Board New Delhi tong convener phunglaw mai Rongmei CHAMV Kiran Kumar Re Kamung Bampi Manipur Sahitya Samiti Thobal Tong President Akoizam Dibendra Re Kamung Kaipau Manipur University of Culture Tong Librarian Dr. Thaunauzam Khomdom Re Sakwang Su Maigin Sun Agwang Kazao Lokane
Quet writer Moirang Tung President Salam Tombari asai lyric phongpat lo mai lam khau salo kane kamung khotai Manipur tung ireng khori panti tat kan mai nun khang sakhwang sa sulo mai shuna minute kanai sakhwang sulo kane cham nga lo the